warahmatullahi wabarakatuh. Tayo na dia kan sekanu na pitu analang mabangsa ko ka ayat ni pitu akan rekanu na suka kenegani ko ni ulagan di suara ko. Pekabgerkan sama anak muni-munian maka penggulalan sa maradan nauso nagi buso pagarini manguda pakatmeng ay pukur matak no tun ay prilailang akan naki inorian bulawan amon tiap papaladin na pamanuan na di ko ketarutopan ako di ko pamagulaulaan ako usulok puding ka inoran bulaw namong tiap papaladin na tarutopan ako na so kaisaban sa adikang giginawai nakati na tetangga ing kabusa sudis sawasalam. So
ko